Okay, salamat man sa pag-support man sa Amon Harana Live sa Share FM 101.5. Okay, so this time, mamati kita sa ikaduha mga pagambahon. Okay, nakagrupo ang Rogelio Arcelon Sr. No? Ay ikaduha pagambahon ang ikaw ang bituon. Sa unang ang ginahigugma, gina-compare sa bituon nga mabudlay labuton. Subong niya wala nang ginasingit, nagkakahulog na lang. Kakahulog na lang bituon, no? Pati joke, ah. So, may harapagin man niyang ginapangabudlayan before mo malabot. Okay, ikaw ang bituon ni kagrupong Rogelio Arcelon. Palakpakan natin mga kagrupo, mga ka-short. Wala pa ko kakanta, ginatamiyaw ko anay si part o tendido pinado, kagawad sang sapaw, kag si Enrico? Si Enrico? Enrico. Oh, si Konya. Oh, sige. Kag si Muron na. Mm. Grupo Muron. Ikaw ang bituon nga sumila sa damgo ko, mas sili labi pa sa kabugwason. Ikaw ang nagtoy-toy, banas nga madulong sang akong paghandong. Ikaw mangin akong pagsigani mo, doganak kalipay, napunan sang kasadya, gugma sa akong bintigay, maloy kadawatan akong gugma. Kau biglang sa damgo ko. Kau ang bituon nga sumilak sa damgo ko, masili labi pa sa kabugwason. Kau ang nagtoy-toy, banas nga madulong sang akong paghandong. Ikaw mangin akon sa pagsigani mo, duganag kalipay, napunan sing kasadya, gugma sa akong bintigay, maloy kadawatan akong gugma. Ikaw biglang sa damgo ko, maloy kadawatan akong gugma. Ikaw biglang sa damgo ko. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Rogelio Arcelon Sr. Okay, sa barangay Talos sa Numangas, ikaw ang bito.